Dobar dan! Dobrodošli u Super Games. Danas ćemo igrati GTA 5 online. Kupili smo bazuku, 120 smo level, otključali smo bazuku. Želimo vam pokazati kako funkcionira. Evo, odmah ćemo naći. Na jednog iskoristiti. Samo malo. Da nađemo na kog je to. Ne bi... Baš je na ovome. A ništa za sada. Čekajte. Ubit ćemo onog tamo. Samo malo. Ima da ga nema čovječ. Da dođite na sunce, imamo nešto za vas. Lijepo to funkcionira stvarno. Zadivljen sam. Ubio sam ga, ljudi! Svjedočite s koje sam doline ubio čovjeka. Sada nas ovi policija, ali to je vrijedilo našeg svakog metka. Da. Evo, sada ćemo ubiti ovog tu lika. Otišao nam je sa motorom, ali mislim da baš nije preživio. Uzmi novac. Kako je čudno. Inače, nismo rekli, zaboravili smo igrat Julian i Berec. Ja. Molio bi vas jednu stvar. Gledajte nas na drugim platformama, snimat ćemo se na Play 4, na novim PlayStationima, ne da mi se sada 3 točkice ću staviti. I to je to sve što vam mogu reći o ovoj stvari koju sam sada rekao. Evo, dok sam ja još igrao na Play 3, sad ću vam reći jednu stvar. Moja prva kuća je bila na ovome mjestu, evo ovo tu, tu gdje mi je ova garaža i živio sam dosta dugo u njoj, sve dok nisam postao dobar bogataš i kupio onu dobru, veliku. No sada igram na Play 4. Mislim da ovo nije bilo potrebno. Nađi neku žrtvu već jednom, eno na nam je bounty. Je. Idemo ga ubiti lijepo. Nema za tebe 11 života. Tehnički problem. Vidite, mi smo toliko popularni da nam stalno dolaze poruke naših fanova. I tijekom snimanja nam vrlo teško. Ubi ga. Ajde. O moj Bože. To je tank. O ne. Pucaj, čekaj, znam jednu foru kako ćemo uništiti tank. Čekaj, bazuka, ili tako? Ne, ali možda je upali bazuka. To. Ajde. Ne, di su nestali? Sve dogodilo. No, uništili smo. Umrli su. No, nije valjda. Čekaj, idemo probati ući u tank. Da. Je! Neće valjda. Ne! Hoćemo li? Molim te uđi. Te uđi. To! Ljudi moji! Kraljevi smo! Prvi! Ekipa! Ne, ništa od toga. A mislili smo. Ali usrećit ćemo se, možda ćemo ga baš razbiti. Nema šanse jer tu je policija. Nemamo vremena za to. Da, dobro kažeš. Ali imamo vremena za nešto drugo. Imamo vremena za nešto drugo, stvarno. Bježati. Ili što je bolje ubijati. Ljudi, šta vi mislite? Ja mislim da bi trebali ubijati. Bježati! Ne, krivo. Sad stvarno trebamo 3 zvjezdice, Murija dolazi. Svi dolaze. I Helić, ovo. Ne bih htio ovo sada gledati. Ovo je tako tužno. Ako nam zapljene auto, to bi bilo loše. Da. Barem ga znamo popraviti. Ne! Dobro. Čovječe, miči se. Čovječe. Op. Joj, ajme moj Bože. A ne! Ah, kvragu. A baš smo bili blizu. Tako blizu, a tako blizu. Da. Šta ti?
Čovječe, zaglavio si se na toliko mjesta. Da, a da postaviš sticky bomb možda. To ne bi bilo da loše. Da, to beba. Evo, to vam je... Kako nije se aktivirala? Da, kako? Gdje su ostali igrači da ih malo ubijamo? Da. Da vam demonstriramo našu strojnicu. Aha, evo ga, odlično. Imam jedan plan. Naš plan je... A ne, nije uspio. Pokušat ćemo uloviti ovog dečka. Možda budemo se sprijateljiti. Kako? Šta? Možda se budemo sprijateljili, ali što je najbolje, nakon par minuta ga ubiti. Ali to i vi možete na bilo ko igra online. Možete vi to napraviti s prijateljice. Ili ne, kako vi hoćete. Neću vam ja govoriti. Evo, ovaj tu je loser. I da, kako sam ga ubio, ljudi moji. Druga naša žrtva, drugi kill i opet policija. Logično. Ne moramo se ni nadat. Evo i dalje nas slovi policija. Ali tu neka žrtva. Odi na njega, je. Čekaj, nemoj. Ne, nije u kući, kvraga. Nije, je. Je. Pogledaj. Je. Da, je, u garaži. Kvrago. Ništa, vrlo malo igrača danas. Čujte, takvo vrijeme, uglavnom sad je i mrak. Evo ga. Sad ću mu potrubit ovome liku. Ne! Ljudi moji, kako me prevario! Možete vjerovati, joj! Vrlo šteta. Ne. Nemoguće je to. Idemo ga sad odmah maznut. I bježi. Ne ide u oružanu, brzo, požuri se. Makni strojnicu. Brže ćeš trčat. Ne, nije. Brzo, dobro, izvadim. Nemoj pucati. Pazi. Okej. Bez treme. Aj sad na cilje, brzo. Čekaj. Fuck! Ne! Moguće, kako je taj lik se dobro sakrio. Dečko te ubio. Treba si uzeti snajper. Ne. Sad ću ga ja ubiti odmah. Ne možemo gubiti tako od ovakvih ljudi. Luzera, totalnih. Ali čujte, i mi moramo nekad izgubiti. Nismo mi sad najbolji. Ne vidim ga nigdje. Aha, tu si dečko. Pa di je dečko? Ne vidim. Kako? Tamo. Uzet ću bazuku. Da. Stupid police. Ne. Što mu pucaj? Treba će ti. Nevjerojatno, kako sam mogao formašiti. Ajde, pucaj. Formašca! Bum. Ma, ne. Nećeš. Ne. Ma ja ne vjerujem. Ne, ljudi moji. 120 level gubio do ovakvog nekog. Sad ćemo ići po level, nevjerojatno. Nevjerojatno da vas tako neka budala može ubijati, pa čovječe. Joj, ne znam šta bi rekao. Ajmo sada ga probati ubiti. Brzo, vidi ga, tu je. Pucaj svim snagama. Uzmi bazuku. Aj brže. Igramo. Brže. Mi smo zakon. Ne mogu vjerovat kako ne znaš ciljat. Pogodi taj auto. Pa Bože dragi jesi. Aleluja. Ajde ubi ga. Pa gdje je? Pa evo ga, jesi slijep čovječe. O moj Bože, što je ovo? Čini se, da, svjedočite tome, haker. Nema druge riječi. Nevjerojatno, što je ovo?
Kuci u glavu. Ne razumijem. Nije. Nijemo ništa. Kako ništa? Čovjek 24. level, šta je ovo? A logično, zove se i great player, pa ne bi se ni čudio čovječ. Šta je ovo? Ljudi moji. Sad ćemo mu zaljepit bombu. Na cijelo lice, ako to ne uspije, ja ću se ubiti. A ne, baci na njega čovječe. Evo. Kao što smo mi na 8. na 7. level, se sjećaš? Nevjerojatno, ljudi moji, šta je ovo? Kako neće, dala jedna. Joj, ljudi, čim se da nije normalno. Samo kaže au i ništa. Au. Ti nisi normalan čovječe. Ko te stvori? Mah. Odlazimo čovječe, odavde. Bolje da odemo odavde. Ovo je vrlo... Ljudi moji, sad ću da ga ubijem odmah. Nevjerojatno. Čovječe. Tip je dosta čudan. Idem te odjeven. Evo ljudi moji, to je bilo sve za ovu epizodu Super Gamesa. Gledajte naše klipove i dalje i ostale stvari. I uskoro stiže novi video. Ja.